everyone, I'm Keisham. Welcome back to my channel. Ngasigi video se get ready with me type video ning makeup se aina ki base base tagi houdre ba utpada the base tagi yaudre base di ai ke dum regular oina tawriba base do dum tawre adi matung dagi eyeshadow thaba dagi houraga dang hapane ba ko ado hoji sigi makeup look se kamai achieve the way have do yeminarasi base di adum same routine oibanina ko ai ki hana gi tawrakpa du ga dum chap manai si maina apply to bogi mong se duduna base hana loshale eye look si ga aduga rest makeup sing do makata ba adu khatang oi noina utlagi ko ngaside adu haji eye look se season adu se makeup revolution gi sigi fortune favours the brave si use to se aduga glitter gumba apply to go tuna makeup revolution gi mermaids forever sidagi glitter na sidagi apply to ras hana fortune favours se sidagi use to ras ko transition se brown shade se hana apply to se kitang light oi basigumba color se lawa ka color se corner ani se hai tare outer corner ga inner corner ga se khara dark oina deposit option se ko dark oiba brown shade se deposit option se color se side ani se deposit ai dark oi lege phajabani bodo adu oren glitter se hapa ba matung se ista what pakot bodo adu mathak apply to sanbe ai aduga clean up to ma tam da su adu men san ba ko tan lo yai ko sidi yamna ina ai tare final oina smaina lotion ba gi nate Chorako side anigi kendo se pirambane ba structure ga ada glitter glue ama hapsala se aduga glitter apply to sala se aduga mato ina clean up toras glitter glue han apply to sansi makeup revolution ye glitter glue ne the silver color am yaw jam phajade ba male se je apply to se ka glitter se apply to rena sagi amna dark oi shade oina side ta loramba to pencil brush maton gum khar tum ba da long se tu ga taina bam sing se kitang spread tawraga na blend tom na se hai di magi side gi horok pani have a color tongan ba ani do ta da na ba merge tong na ba Samnit mathaki se loirega makhagi se mo blend to thoa si makhagi se su sigi dark over shade se sina halfway through blend to se lash line ga dum close oina go eyeliner to sala si gel liner si naika gi wing line ko ma to sala se ka mascara to salasi pa hape ni ro ko ta wadang tai se ko aduga off camera da pa hapsana pa se pe ki pro 02 se hapa se off camera da pa ke ko blush hana to salasi f1 ki luminous blush hibiscus blush apply to our matung sida kitang bronzer se
तौरोइसिराना खलम्बने ब्राउन्जर से खितंग वाटना उइबको अद ब्राउन्जर से खितंग हाफसे दुगा अनिमक से ब्लश का ब्राउन्जर का से पुनः ब्लेंड तौथोमिनसेको ब्राउन्जर से हापकपदगी लुक से खितंग कंप्लीट ओइबदे नता लिपस्टिक से यम कुई रेसी तई द NYX प्रोफेशनल की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम से की शेड्स ना कोपेनहेगन 20 चलो रे फाइनल लुक से ड्रेस चेंज तौथोगे के अदुदुगा अमुक लम मेकअप की वीडियो से आई तौदबा कुइरे कैमरा ममांग सुमाइना लाइट ममांग फमदबा कुइरे ना ngasiदी सुमाइना नमिनी सिगी मतांग से लोइसलागे नेक्स्ट वीडियो सिंगसिदा अमुक थैंगनरसिको बाय बाय